Yes, twari tumaze kuvuga rero ko imijyi nka Tel Aviv na Jerusalem yangijwe cyane n'ibitero bya Iran. Iran yakoresheje misile balistike 200 zirenga 200. Maze gusoma ibitangazamakuru byinshi cyane birimo BBC, birimo Reuters, birimo CNN, byose bitangaza ko Iran yarashe bikomeye cyane mu gihugu cya Israel, kinahitana umuscientifique waruhagarariye ikorwa ry'ibisasu kirimbuzi cyangwa se ikorwa ry'ingufu za nucleaire mu gihugu cya Iran. Ariko si ugiye tuvuze igihugu cya Iran wumva ikihe gihugu? Iran ni igihugu giherereye mu burengerazuba bwa Asia, gifite umurwa mukuru wa Tehran, kiyoborwa n'umuyobozi w'ikirenga witwa Ayatollah Ali Khamenei, ariko kikaba kigira na perezida w'igihugu cya Iran akaba yitwa Masoud Pezeshkian, akaba yanatangaje amagambo akomeye cyane. And I'd like to ask the Vice President, Tawal Africa, the Africa we all love. what has she done to question my loyalty to this country? 55 countries that make up the African continent. Here on Tawal. urabizi yuko neza byonyine physical appearance yawe nticuruza, The only source of true information. Check it out. IQ yawe ubwawe nta n'urwego inariko. Oh my god. Saa 5 z'ijoro. Niko haba hameze. Hope that you can enjoy this video. Alright, some topics to discuss about today. The topics nyinshi tugomba kuvugaho uyu munsi. Yes, Israel mu gitondo mu rukerera rw'uyu munsi yabyutse irasa kuri Iran. Hari saa 8 z'ijoro mu masaha y'u Rwanda, hari saa 9 ku masaha ya Israel. Israel yarashe kuri Iran ibitero bikomeye cyane. Yarashishije indege 200 irasa kuri site 100 zirenga 100. Hafiremo abayobozi bakomeye cyane, harimo abayobozi bayobora igisirikare cya Iran 3 bose cyangwa se 4, harimo abasirikare n'abascientifique bakomeye cyane mu bya nucleaire bageze kuri 20, ndetse n'abantu 76 bapfiriye muri icyo gitero cya Israel. Urumva rero ko ari igitero gikomeye cyane Israel yabyutse ikora, yazindutse ikora cyane mu rukerera. Hari saa 9 za mu gitondo ku masaha yo muri Israel. Alright, ariko mu masaha y'amanywa kuri uyu munsi ku itariki 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2025 nibwo Iran nayo yarashe drone 100. Drone Israel yigambye ko yamanuye zose, nta nimwe yageze kuri target. Ariko mu masaha y'ijoro y'umugoroba nibwo Iran yakoze nanone igitero gikomeye cyane cyakoreshejwemo misile zirenga 200 zose, aho nyinshi zageze ku bipimo byazo muri Israel. Tel Aviv, umurwa mukuru, Jerusalem, hose harashwe. Murumva rero ko ari ibihe bikomeye cyane isi iri kwerekezamo. Turaza kuganira ku nkuru ivuga ko Uburusiya haherutse kugabwa igitero cyiswe Spider's Web cyakozwe na Ukraine, kugira ngo muri bwihanganira amajwi y'izo modoka, kuko nk'uko mubireba ndi mu muhanda, nk'uko natangiye mbibabwira ndi mu muhanda wa Gahanga. Nashatse gukora iki kiganiro turi kugenda tuganira, ariko nanatembera nkora agasiporo gasanzwe koroheje, bityo muraza kwihanganira amajwi y'imodoka mugenda mwumva, kuko nyine nk'uko mubibona ndi mu muhanda. Alright, kugira ngo tunagenda tureba ibyiza bitatse u Rwanda nk'uko bisanzwe. Yes, ariko se ubundi hari akantu kamwe nshaka kuvugaho gatoya mbere y'uko nkomeza. Narajya kuri iyo Spider Web operation yakozwe na Ukraine mu gihugu cy'Uburusiya, aho bombas
zitwara nucleaire zarashwe nyinshi cyane. Ukraine yigambaga 41 cyangwa se zirenga 41, ariko CIA iza gutangaza ko izitageze kuri 20 arizo zarashwe. Abarusiya bo baza gutangaza ko nta nimwe yabaye destroyed cyangwa se yangijwe ku buryo bukomeye, ku buryo itasanwa. Ndetse ubu tuvugana Abarusiya bo bigamba ko baranje gusana izangijwe, indege zose zangijwe na Ukraine muri icyo gitero. Okay, reka rero mbere yuko dukomeza tuvuga kuri izo ngingo uko ari eshatu, reka mvuge kuri Kigali Convention Center. Turi muri Afrika, ni Tower with the Africa we all love. Nkuko bisanzwe rero tuba tugomba kuvuga ku bya Afrika. Uyu munsi ngiye kuvuga kuri convention, ni mu gishe nahariye ijambo rihishwe, ukuri guhishwe. Mu butumwa nzajya mbaha mu ijambo ry'ukuri guhishwe. Ese waruzi Kigali Convention Center? Kigali Convention Center ni inzu iherereye mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali, akarere ka Gasabo, umurenge wa Kacyiru, akagari ka Kimihurura. Iyo nzu nk'uko bigaragazwa n'ibinyamakuru byinshi cyane bikorera kuri internet, niyo nzu ihenze cyane muri Afrika. Ngira ngo inzu ndende cyane muri Afrika iherereye mu Misiri. Niyo nzu ndende cyane iherereye mu Misiri. Inzu ndende cyane muri Afrika iherereye mu Misiri, aho ifite inzu zirenga 80 zigeretseho. Iyo nzu rero ihendutseho miliyoni 100 ugereranyije na Kigali Convention Center. Kigali Convention Center ni inzu yatwaye miliyoni 300 z'amadolari y'amanyamerika kugira ngo yuzure. Nk'uko mubizi yarangijwe na kompanyi yo muri Turukiya. Abaturike rwose nibo bubatse iriya nzu, barayihoma neza, barayemeza. Natwe turayikunda, turayisura kenshi, tuyisohokeramo. Ibirori bihambaye bibiberamo, amanama akomeye cyane ku rwego rwa Afrika, ku rwego rw'isi. Kugira ngo murabizi ko ariho habereye CHOGM, inama ihuza abakuru b'ibihugu byahoze bikolonizwa n'Ubwongereza cyangwa se bikoresha ururimi rw'icyongereza nk'ururimi rwa kabiri. Yes, murabizi neza ko ariho yabereye mu mwaka wa 2021. Inama nyinshi cyane za Afrika, zo ku rwego rwa Afrika, zo ku rwego rw'isi, zo ku rwego rw'igihugu cyacu. Ntabwo tugomba kwisuzugura kuko n'igihugu cyacu nacyo kijya cyategurira inama zikahabera. Zibera muri Convention Center, inzu ihenze ya mbere ku mugabane wa Afrika. Twibukiranya ko wari umugabane ugizwe n'ibihugu 54 byose byemerwa na ONU, bikaba ibihugu 55 byemerwa n'umuryango wa Afrika yunze ubumwe. Alright, reka twikomereze rero. Nari ndimo mbabwira ko turi buganire ku ngingo 3. Ingingo ya mbere twavuze ko turi buze kuganira ku ngingo y'igitero cya Israel. Israel yakoze igitero mu rukerera rw'uyu munsi, ahagana saa 8 z'igitondo. Hari mu ijoro rwose, bamwe bari barikiri kugona cyangwa se basinziriye cyane. Operation bise Lion Rising, cyangwa se Rising Lion. Icyo ni igitero bakoze bakoresheje indege 200 zirenga 200. Izo ndege twibuka ko igisirikare cya Israel aricyo cyitwa IDF gikoresha indege zikomeye cyane zikorwa n'inganda zo muri Amerika nka Martin Lockheed, zirimo F-22 Raptor, F-35, F-16, F-15. Izo ndege zose zikoreshwa n'igisirikare cya IDF, nk'igisirikare cya Israel nyine. Icyo gisirikare cyabyutse kirashisha izo ndege kuri Iran, aho cyasenye cyane ububiko bwa nucleaire bwa Iran. Cyarashe ku bubiko bwa nucleaire bwa Iran, nuclear sites, ariko cyanarashe ku bayobozi b'igisirikare cya Iran, aho harimo abayobozi bakomeye cyane
uhagarariye igisirikare cy'impinduramatware, umutwe w'impinduramatwara ya Iran, uhagarariye umusirikare mukuru, twite umusirikare mukuru ukomeye cyane mu gihugu cya Iran, uhagarariye etat major ya Iran, ndetse kinahitana umuscientifique wari uhagarariye ikorwa ry'ibisasu kirimbuzi cyangwa se ikorwa ry'ingufu za nucleaire mu gihugu cya Iran. Ariko si ugiye tuvuze igihugu cya Iran wumva ikihe gihugu? Iran ni igihugu giherereye mu burengerazuba bwa Aziya, gifite umurwa mukuru wa Tehran, kiyoborwa n'umuyobozi w'ikirenga witwa Ayatollah Ali Khamenei, ariko kikaba kigira na perezida w'igihugu cya Iran akaba yitwa Masoud Pezeshkian. Akaba yanatangaje amagambo akomeye cyane, nako bombi batangaje amagambo akomeye, kuko uwabanje ni Ali Khamenei, Ayatollah, umuyobozi w'ikirenga w'igihugu cya Iran, yabyise yatangaza amagambo akomeye cyane nyuma y'ibitero bya Israel, aho yavuze ko Israel igiye guhura n'ibyago bikomeye cyane. Icyo gihugu rero ni igihugu cyahoze cyitwa Peresi. Ubu Peresi ngira ngo murabuzi cyane muri Bibiliya n'ahandi no mu bindi bitabo bikomeye cyane by'amateka, ko cyahoze ari igihugu gikomeye cyane cyahanganaga n'abagereki. Abize amateka murabizi. Alright, reka twikomereze rero. Icyo gihugu rero gifite umurwa mukuru witwa Tehran, ndetse ibyo byabaye ahayinga mu mwaka w'1936, aho wari umuyobozi w'ikirenga w'icyo gihugu icyo gihe yavuze ko igihugu kigomba guhindura izina kikava kuri Peresi kigahinduka Iran, aho ibihugu by'amahanga byagombaga gutangira kwita icyo gihugu Iran, Islamic Republic of Iran, cyangwa se Repubulika ya Kisilamu ya Iran. Ni igihugu rero nk'uko maze kubibabwira kiyoborwa n'umuyobozi w'ikirenga witwa Ayatollah Ali Khamenei. Uwo ni umuyobozi w'ikirenga wa Iran, ari nawe uyoboye uyu munsi tuvugana. Yes, igihugu cya Iran ni igihugu gituranye n'ibihugu byinshi cyane, harimo Uburusiya, harimo Turukiya, harimo za Armenia, harimo za Iraq, n'ibihugu byinshi cyane bikora ku gihugu cya Peresi, cy'Ubuperesi cyangwa se cya Iran. Nk'uko rero nakomeje kubivuga, Iran yarashweho cyane na Israel mu gitondo cyo kuri uyu wa 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka w'2025, hari ku isaha ya saa 9 zo mu gihugu cya Israel, hakaba ku isaha za saa 8 za mu gitondo zo mu gihugu cy'u Rwanda. Murumva ko abo bantu bose batagize ijoro ryiza, nk'uko tujya twifurizanya mu Kinyarwanda no mu Kirundi tuti ijoro ryiza, bo ntabwo bagize ijoro ryiza. Gusa nk'uko nyine tutavuga ngo umuntu ashobora kwitegura ibiri bukube cyangwa se ababizi, ubwo nyine nta kundi abitabye Imana batabarutse, abitabye Imana bayisanze nyine nta kundi, ubuzima bugomba gukomeza ku basigaye, bagasigara bategura noneho ngo bagiye gukora iki, bagiye kwitwara bate kugira ngo ibyababayeho ntibizongere, cyangwa se niba binasubiriye barabyitwaramo bate. Ese ubundi Iran ni igihugu kiri kuri karibe yo guhangana na Israel? Ntabwo ariko mbitekereza, kuko igihugu cya Israel cyakomeje gushotora Iran cyane, ku rwego Iran iza kubishoboye, iba yarakoze akantu rwose kagaragaza ko ari igihugu gishoboye. Ejo bundi Trump nibwo yatangaje ngo yavuganye na perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, aravuga ati twavuganye ibintu byinshi, twavuganye ku bintu byinshi, ariko ngira ngo hari hakozwe ya operation navuze ko turi buze kuvugaho ya Spider's Web, yakozwe n'igihugu cya Ukraine mu Burusiya ku bibuga by'indege bya Russia, aho Ukraine yarashe indege zikomeye cyane z'Abarusiya. Yavuze ngo mu kiganiro nagiranye na Perezida Putin kigiye kirenga iminota 70,
yambwiye ko agomba kwihorera kuri Ukraine. Icyo ni icya mbere yavuze, ati iryo jambo rye yaritsindagiye cyane ngo mugomba kwihorera kuri Ukraine. Ati ubwo rero ubwo ngira ngo aha mwebwe murabyumva namwe ko Trump yari ari kuburira abanya-Ukraine kugira ngo bategure intambara nyine bagomba guhura, bategure nyine kwihorera ku Burusiya ngo kuzaze wenda bavuye mu nzira cyangwa se kuzaze kubasanga nabo biteguye wenda bateguye ubwirinzi bw'ikirere cyabo. Simbizi icyo yaragamije ariko kirumvikana kameme, kuko iriya ntambara ntabwo ari iya Ukraine, ni iya Amerika n'abanyaburayi n'abanya-OTAN. Ibyo nta muntu utabizi ukurikira itangazamakuru. Okay, yongeho ikintu kimwe, ati kandi twaganiriye ku ngufu za nucleaire za Iran, ingufu za nucleaire za Iran. Ahita avuga ngo Iran ntigomba gutunga ibisasu kirimbuzi. Ati kandi mu buryo nabiganiriyeho na Putin, numvaga nawe asa nkaho ari kubyemeza, turi kubivugaho rumwe, ari kubyemeranya nanjye ko Iran idakwiye gutunga kirimbuzi. Ngaho mubwire namwe rero tekereza ubundi tukomeze tuganire nk'abantu turi kumwe muri iki kiganiro. Ese Uburusiya bwaba bugambanira abambari babwo, inshuti zabwo? Nimba Trump yaratangaje ko yarari kubyumvikanaho na Putin ko Iran itagomba gutunga ibisasu kirimbuzi, none bakaba barashe ku bisasu kirimbuzi bya Iran, ku ngufu za nucleaire za Iran, ku ngufu kirimbuzi. Twibukiranye ko ingufu za kirimbuzi zidakora gusa ibisasu, zinakoreshwa mu gutanga amashanyarazi, ingufu z'umuriro w'amashanyarazi uyu nguyu dukoresha natwe tuwukuye wenda ku mazi, bashobora kuwukura ku ngufu za nucleaire. Ese mu by'ukuri nimba Israel yabyutse irasa kuri Iran, twibukiranye ko Israel ariyo bita abanya-Iran na bamwe mu Barabu bita shitani ntoya. Ubwo nimba bayita shitani ntoya, namwe mwibaze ngo shitani ni nkuru cyangwa se shitani ni nini, baba bavuga ndi? Bavuga Amerika, bien sûr. Leta Zunze Ubumwe za Amerika niyo Iran yita shitani nkuru cyangwa se shitani nini. Mwibaze ngo shitani nini niba yaratangaje ko yumvikanye neza mu Burusiya cyangwa se yumvikanye neza na Perezida Putin ko Iran itagomba gutunga ibisasu kirimbuzi, mwumva bishatse kuvuga iki? Mutekereje neza mwumva byaba byari bishatse kuvuga iki? Ngewe icyo numva nuko Trump yarashatse kuvuga ko we na Putin bemeranyijwe nk'uko Israel nirasa kuri Iran nta kibazo, nirasa ku ngufu za nucleaire za Iran ntacyo bitwaye. Gusa uyu munsi nyine Iran yarashweho, hapfa benshi, hapfa barenga 76 mu basivili, hapfa abasirikare barenga 20. Ubwo tugiye kureba igikurikiraho rero niyo ngingo yacu ya kabiri y'uyu munsi, aho Iran yabyutse irasa drone zirenga 100 kuri Israel ariko yigambye ko yamanuye izo ndege zitagira abapilote zose. Ubwo niba ari ubwiyemezi bwa Israel ntitubizi, twebwe icyo tuvuga ni amakuru, twebwe twivugira amakuru, tuganira ku makuru, ntabwo tujya gutinda ku byavuzwe ngo tujye kubitohoza ngo tuvuge ngo byagenze bite, ngo barasanye bate. Oya, ubwo aho hacu. Yes, Israel yatangaje ko izo ndege zitagira abapilote zirenga 100 Iran yabyutse yirasaho zose yazihanuye, nta nimwe yageze kuri target yayo, ku gipimo cyayo. Ariko se nibyo amakuru azatubwira ibindi. Gusa mu masaha y'umugoroba, mu kanya gashize cyane rwose, mu masaha 3 z'umugoroba z'ijoro, uyu munsi kuri itariki ya 13 z'ukwa gatandatu mwaka wa 2025, nibwo humvikanye inkuru nyinshi cyane ku bitangazamakuru byari byo mu burasirazuba bw'isi cyangwa se ibyo mu burengerazuba bw'isi. Twibukiranya ko twebwe turi kuvuga ibyo mu burasirazuba bw'isi, ibinyamakuru tufata cyane n'ibyo mu Burusiya, n'ibyo mu Bushinwa, n'ibyo muri Amerika, kuko akenshi nibyo byandika
mu ndimi tubasha gusoma, zaba indimi z'icyongereza cyangwa izo mu gifaransa. Yes, yatangaje rero yuko Iran yohereje ballistic missiles zirenga 200, misile za ballistic zirenga 200 muri Israel, aho umujyi nka Tel Aviv, umujyi nka Yerusalemu, iyo mijyi ngo ibikorwa byabo byasenyutse cyane bikomeye. Yes, reka nze dukomeze mu kanya gato cyane tuvuga ku cyakurikiye. Yes, twari tumaze kuvuga rero ko imijyi nka Tel Aviv na Jerusalemu yangijwe cyane n'ibitero bya Iran. Iran yakoresheje misile ballistique 200 zirenga 200. Maze gusoma ibitangazamakuru byinshi cyane birimo BBC, birimo Reuters, birimo CNN, byose bitangaza ko Iran yarashe bikomeye cyane mu gihugu cya Israel. Ngira ngo niba muri kubyumva namwe, iyi ni intambara ikomeye cyane tugiye kwinjiramo. Yes, iyi ni intambara ikomeye cyane tugiye kwinjiramo cyane kubera ko igihugu cya Israel ntikiri cyonyine, kiri kumwe na Amerika. Kandi niba mwakomeje gukurikira neza byakomeje gutangazwa, igihugu cya Iran nacyo ntikiri cyonyine, kiri kumwe cyane n'Abarusiya, kiri kumwe n'Abashinwa, kiri kumwe na BRICS yose. Kiri kumwe na BRICS yose. Twibukiranya ko Iran iherutse kujya muri BRICS. Bisobanuye rero ko BRICS, abanyamuryango ba BRICS bose bari inyuma ya Iran. De facto ubwo hariho bamwe na bamwe batari inyuma ya Iran bitewe n'imbaraga Amerika igenda ishyiramo, ariko abenshi bari inyuma ya Iran nk'uko byumvikana, nk'umunyamuryango wabo, nk'umusangirangendo. Yes, nakomeje kubasaba ko mukomeza kwihanganira amajwi y'imodoka mwumva hano muri uyu muhanda, kubera ko nk'uko muri kubibona nakomeje kugenda mbereka ibyiza bya Kigali mu masaha y'ijoro. Tumaze kugera hafi saa 5:30 z'ijoro kuri tariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu umwaka wa 2025 nk'uko nakomeje kubivuga. Yes, Iran rero imaze kurasa mu gihugu cya Israel. Reka mbere cyane mbere gatoya, subira inyuma gatoya. Israel imaze kurasa kuri Iran, hari ibihugu byinshi cyane byagaye ibikorwa bya Israel byinshi cyane, birimo n'umuyobozi wa Afurika yunze ubumwe yatangaje ko Israel irimo ikora igikorwa giteye inkeke cyane kubera ko gishobora gutuma isi ijya mu kaga. Asaba ibihugu byombi kugerageza kwifata ntibikomeze gukaza aya makimbirane. Turavuga ku bihugu nka Russia, Uburusiya bwa Vladimir Putin. Umuvugizi wa presidence y'Uburusiya witwa Dmitry Peskov yatangaje ko Israel ibyo yakoze ari ibyo yakoze nyine nta wishotoye, ariyo yashotoranye, kandi ko bishobora kugira ingaruka zikomeye. Reka twivugire nanone ku muyobozi wungirije w'inama nshingaamategeko, inteko nshingaamategeko y'Uburusiya, nawe yatangaje ko bishoboka cyane ko aya makimbirane ashobora kubyara intambara ngari y'akarere, intambara yeruye y'akarere. Ahita anatangaza ko Uburusiya buzaba buri kumwe na Iran, buzarwanana na Iran nk'umufatanyabikorwa wabwo. Twibukiranya ko hari drone cyane mwakomeje kumva zitwa Shahed zakorewe muri Iran. Abenshi bazita ngo ni drone za kamikaze, indege zitagira abapilote za kamikaze z'ubwiyahuzi za Iran. Ngira ngo mwakomeje kumva ko arizo zashegeshe ubwirinzi bwa Ukraine. Ubwo rero umuyobozi wungirije w'inteko nshingaamategeko y'Uburusiya, umutwe w'abadepite, yatangaje ko iyi ntambara niramuka izamutse igafata akarere kose, Abarusiya bazaba bari kurwana ku ruhande rwa Iran nk'umufatanyabikorwa wabo. Ariko
si Abarusiya gusa bavuze, hari Abashinwa nabo bagize icyo batangaza. Abashinwa batangaje ko ibikorwa bya Israel ari ibikorwa bikwiye kugawa cyane. Turukiya yagize iti we stand with people of Islamic Republic of Iran, ngo bari kumwe n'abaturage n'ubuyobozi bwa Iran ku bw'icyo gitero cyakozwe na Israel. N'ibihugu byinshi cyane byakomeje kuvuga, harimo n'iby'Iburayi, uretse ko iby'Iburayi byo mbabwije kuri sinjya mbyizera, haba harimo ibiri kujijisha, kuko biriya bikorwa ubundi ntabwo bibaho na rimwe, ntabwo bibaho mu mateka ko Amerika izigera irwana itari kumwe n'ibihugu by'Iburayi, ntibibaho. Ntimutegereze, niba muneteguye intambara ya gatatu y'isi, mwitegure ko Amerika izaba iri kurwanana n'ibihugu by'Iburayi. Ntimutekereze ko Amerika ishobora kugira undi mwambari utandukanye n'ibihugu by'Iburayi. Ntimunatekereze ko Abarusiya bashobora kugira igihugu na kimwe cy'Iburayi bazaba bari kumwe nacyo. Oya, kandi ibihugu bizaba biyoboye intambara ya gatatu y'isi iri gututumba, ishobora kubaho mu minsi ya vuba, bizaba ari Uburusiya na Amerika na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo mubyitegure ko ibyo bihugu byombi ari byo bizaba biyoboye intambara ya gatatu y'isi. Ushobora kuba ubona Abarusiya badafite inshuti kano kanya, hari ibihugu bicecetse bitigeze bigira ikintu bivuga kuri iyi ntambara ya Ukraine, byifashe byakomeje kugenda bicecetse, ariko muzatungurwa. Hari ibihugu byinshi cyane bizabatungura, muzisanga biri ku ruhande rw'Abarusiya mutakekaga ko bishobora kuba ku ruhande rw'Abarusiya. Anyway, reka tugaruke gatoya kuri analize zanjye nk'umunyamakuru. Ese ni iki mbona cyateye intambara ya Iran na Israel? Ese kubera iki Israel yahisemo kurasa kuri Iran ku inshuro? Kubera iki yatekereje ko uyu munsi wa none ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatanu ariwo munsi uboneye wo kurasa kuri Iran? Mu minsi mike itambutse, iminsi ibiri itambutse, nibwo wa muryango w'abibumbye igice cyawo, ishami ryawo rishinzwe ibya nucleaire cyangwa se ibisasu kirimbuzi, watangaje ko Iran yiteguye cyane, cyangwa se ibura gato cyane ngo igere ku gisasu cya kirimbuzi. Ibyo bintu rero ntabwo byumvikanye neza mu matwi ya Netanyahu. Benjamin Netanyahu uri kuyobora igihugu cya Israel kano kanya yahise atangaza ati tugomba gusenya Iran. Mu minsi ibiri itambutse, Amerika yari yatangiye gukura abadiplomate bayo mu burasirazuba bwo hagati, mu gice Israel na Iran baherereyemo, kugira ngo Amerika yatwaye abadiplomate bayo baherereye muri za Iraq n'abandi baherereye muri biriya bice bya Jordan, ahantu nyine batekereza ko Iran ishobora kurasa. Kandi ibice Iran ishobora kuzarasa, bien sûr, ari abahaye inzira Israel kugira ngo irase kuri Iran. Birumvikana ko Iran yabarasa, ni ibintu byoroshye cyane kubyumva. Yes, ubwo rero murumva ko ibi bintu biri kugenda bitera imbere cyane, nkaho bitugana mu ntambara ya gatatu y'isi. Mu minsi ishize mwumvise amakuru yavugaga ku ntambara y'Ubuhinde na Pakistan. Byatangiye ari igikorwa cy'iterabwoba kirashwe muri Kashmir, mu ntara ya Kashmir, ni intara y'Ubuhinde. Ni igice kinini, ni intara ifite ibice bitatu. Igice cya mbere kiyoborwa n'Ubuhinde, igice cya kabiri kiyoborwa na Pakistan, igice cya gatatu gifitwe n'Ubushinwa. Igice cy'Ubuhinde rero ni igice gisurwa cyane na ba mukerarugendo. Ngira ngo mwarabyumvise ko ba mukerarugendo bari bahari, barashweho cyane hagafamo benshi. Ubuhinde mu gusubiza bwarashe kuri Pakistan, kuko bwashinjaga Pakistan ko ariyo yateguye icyo gitero cy'iterabwoba. Barasa kuri Pakistan rero barayishegesha, koko barayirasa, ariko barayumvisha. Ariko hari akageste kagaragaye muri icyo gikorwa
muri icyo gitero cy'Ubuhinde, aho Uburusiya bwahise bwohereza indege, bwohereje intwaro zihanura indege. Ubwirinzi buhanura indege, ngira ngo ako ni akajeste kagaragaza ko gasobanura neza ya makuru nari maze kubaha, ngo hari ibihugu muzasanga biri kurwana ku ruhande rw'Uburusiya mwebwe mutaratekerezaga ko bishobora kumesiya Amerika. N'ubu uyu munsi wa none tuzi ko Ubuhinde ari non-aligned, budafite aho buhagaze mu ntambara ya Ukraine n'Uburusiya, ariko nimba Abarusiya barahise birukankira kohereza ubwirinzi ku Bahinde, ntacyo mwumvamo mwebwe. Umwuka wera basobanurire niba nta kintu muri gufatamo. Ubundi Ubuhinde ni umwariye w'Uburusiya kuva mu gihe cy'Abasoviyeti. Kuva muri cya gihe cy'Abasoviyeti nibwo Ubuhinde bwagaragaye cyane rwose nk'umwariye w'Abasoviyeti. Ndashaka ko kuva mu ntambara ndashaka ko mwibuka neza mu ntambara y'ubutita, mu ntambara y'Ubuhinde na Pakistan, ubwo Abasoviyeti bari kurwana n'Abanyamerika mu ntambara y'ubutita. Bayisi y'ubutita, ariko ibindi bihugu mu bindi bihugu ntiyari y'ubutita. Ubundi intambara y'ubutita ishatse kuvuga ngo ni intambara itarimo amasasu. Ariko se tuvuge ko muri Angola batarasanye? Tuvuge ko ibihugu byinshi bya Afurika hatarashwemo? Ibihugu byinshi bya Aziya ntibyarashwe? Ibihugu byinshi byo muri Amerika y'Amajyepfo ntibyarashwe? Oya, iryo sizina, iyo sinyito dukwiye guha ibihugu bya iyo ntambara. Iyo sinyito dukwiye guhereza iyo ntambara, kubera ko iyo ntambara yari intambara y'ubutita, intambara Cold War cyangwa se Guerre Froide mu ndimi z'amahanga. Iyo yari intambara y'ubutita hagati y'ibihugu bibiri ku isansi ebyiri. Ibihugu bya mbere byari bikomeye icyo gihe ariyo Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Leta Zunze Ubumwe z'Abasoviyeti, kuko bo ntibigeze barasanaho. Ariko nubwo batarasanyeho, barasaniye mu bindi bihugu. Intambara ya Vietnam mu ruhande rumwe yanatsinzwe n'Abasoviyeti kuko nibo bari bashyigikiye abatsinze. Intambara ya Korea zombi, kuko Korea mbere y'intambara y'ubutita yari igihugu kimwe, aho Abanyamerika bashakaga gukwirakwiza impinduramatwara zabo za politike ya kapitalisme, aho abantu bagomba kwikubira imitungo y'isi, naho Abasoviyeti nabo bakaba bari bafite gahunda yabo ya komunisme, aho imitungo yose yagombaga kuba ari iya rubanda. Abanyamerika rero bahanganiye muri Korea y'Epfo ihita ibi y'Abanyamerika, Korea ya ruguru ibi y'Abanyamerika. Bisobanuye ngo nta n'umwe watsinze, kuko uwari gutsinda yari gufata igihugu cyose, kuko yahoze ari igihugu kimwe. Korea yahoze ari igihugu kimwe. Uyu munsi rero niba dufite Korea ebyiri, imwe iyoborwa n'Abanyamerika, indi ikaba umwambari w'Abarusiya, bisobanuye neza ko nta n'umwe watsinze iyo ntambara ya Korea zombi, kubera ko nyine nk'uko byumvikana ni Korea zombi zigihanganye, zifite umupaka urinzwe cyane rwose nk'uwa kabiri kurusha iyindi ku isi, aho intambara iba ishobora gututumba umunsi ku munsi. Ibyo byumvikanisha rero ko nta n'umwe watsinze iyo ntambara, kuko wari gutsinda yari kugarura amahoro, akanasubizanya Korea zombi zikayoborwa nyine mu buryo bumwe. Reka twigarukire twari tugarutse ku ntambara y'ubutita. Muri icyo gihe rero nibwo Ubuhinde bwagiye kuraswaho na Amerika. Amato ya Amerika ari kurwana ku ruhande rwa Pakistan, kuko Pakistan n'Ubuhinde nabyo byahoze ari igihugu kimwe mbere ya 47, mbere y'ubwigenge bwabo. Amato ya Amerika agiye kurasa ku Bahinde, nibwo ubwato bwa sous-marin cyangwa submarines, ubwato bugendera munsi y'amazi bw'Abasoviyeti, nibwo bwazamutse bugira gute, bwiyereka ubwo bwato bw'Abanyamerika. Ubwato bwari buhetse ibisasu kirimbuzi bw'Abasoviyeti, bwahise buzamuka bwiyereka amato y'Abanyamerika.
bwari buri munsi bugiye kurasa abahinde, ndi kuvuga ubwato bw'abanyamerika bugiye kurasa abahinde, ubwo bw'abasoviyeti bwari buri munsi y'amazi buhita buzamuka buritambika, kandi bwari bufite intwaro kirimbuzi, bisobanuye ngo bari guhita baraswaho bikomeye cyane, noneho bakabasenya bikomeza. Icyo gihe abahinde babonye iyo neza bagiriwe n'abasoviyeti, kuko abanyamerika bahise bahunga, amato y'abanyamerika yahise ahunga icyo gihe, agendera kure cyane. Ayo mato y'abasoviyeti yari amaze kwigaragaza kuzamuka ava mu mazi. Ejo bundi umwaka w'ibihumbi 2023 nibwo minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ubuhinde yatangaje ngo nta na rimwe twigeze twibagirwa ineza twagiriwe n'abarusiya mu ntambara yacu na Pakistan. Ngira ngo ibyo byose bigenda bigaragaza neza ahantu umuhinde buhagaze muri iyi ntambara y'Uburusiya na Ukraine. Niyo mpamvu iyo abasesenguzi benshi bavuze ngo intambara ya gatatu y'isi yatangiye mu mwaka w'ibihumbi 2022, ahari ku itariki 24 z'ukwezi kwa kabiri, tariki 24 z'ukwezi kwa kabiri nibwo intambara y'isi ya gatatu yatangiye, kubera ko nibwo abarusiya batangaje bati tugiye muri Ukraine. Ibihugu byose byagiye bifata impande, bati bamwe bati twebwe dushyigikiye ko abarusiya bateye Ukraine, abandi nabo bati ntabwo dushyigikiye ko abarusiya bateye Ukraine. Mwumva nyine ko isi yahise yongera icikamo ibice bibiri nko muri cya gihe cy'intambara ya kabiri y'isi. Ntabwo mubyumva rata? Niba mutabyumva muzabyumva, haracyari igihe, nimuhumure. Okay, reka twikomereze. Ubwo rero ibihugu byinshi cyane byagiye bitangaza ko bidashyigikiye ibikorwa bya Israel by'intambara. Intambara Israel yashoje kuri Iran. Ariko nk'uko nakomeje kubivuga, harimo ibihugu byinshi cyane byo mu burengerazuba bw'isi, birimo ibihugu byo mu Burayi, ibyo byatangaje nta n'umwe ukwiye kubyizera. Hari umuntu ukora muri leta ya Trump watangaje ngo Israel yaratumenyesheje ko igiye kurasa kuri Iran. None niba yaramenyesheje Amerika, muri kumva nta kintu mwumvamo mwebwe? Umuntu arakumenyesha, warangiza ntumuhagarike, ukabeshya abantu ngo ntimuri kumwe. Israel iri kumwe na Amerika muri biriya bitero yakoze kuri Iran. Yes, wow. Reka mbahe neza view ya Gahanga, noneho mpagaze hano. This is Kigali. Yes, twari tumaze kuvuga rero ko imijyi nka Tel Aviv na Jerusalem yangijwe cyane n'ibitero bya Iran. Iran yakoresheje misile balistike 200 zirenga 200. Maze gusoma ibitangazamakuru byinshi cyane, birimo BBC, birimo Reuters, birimo CNN, byose bitangaza ko Iran yarashe bikomeye cyane mu gihugu cya Israel. Ngira ngo niba muri kubyumva namwe, iyi ni intambara ikomeye cyane tugiye kwinjiramo. Yes, iyi ni intambara ikomeye cyane tugiye